When the Holy Ghost come, liphawu leqala uthi ufikile, you behave like drunk. Kwathiwa banani badza yini ekseni? Uthi Peter, hayi kusase ngi9. Abe niyalifuya limnanzi liBhayibheli. Hey madoda, linethi impendulo. Bathi kuba Peter nabagcwele lapha, but badza kweliwayini. Uthi Peter kusase ngi9. Sasekuseni. Asikathakwa. But ngiyayithanda le nkulumo uthi bathakwe yini? Because the first sign that he has come, he takes you out of yourself. Kube ngathi utsakiwe. Ngiko ngisa ungamemeta lapho uyekele lesimilo sakho semajazi nabothayi nema 2 piece nema 3 piece uyakuphume kule nto leyo. Bathi baratakaya baba. Lo mntu uthi ayitangqoshela intombi le nto hlala le ntombi yakho. Sebatha uthini boba nje nase sengihlaphaneka ngathi ngingummeli mina. Hlala lapha.